Ostrvo Palawan. Ovo predivno ostrvo je okruženo bogatim lagunama i prelepim šumama. Ostrvo Palawan je gotovo netaknuto i više puta je proglašeno za jedno najlepših ostrva na svetu. Nalazi se u zapadnom delu Filipina i zauzima površinu od 11.800 km². Do Palawan ostrva se može doći samo brodom ili avionom i dom je mnogih jedinstvenih divljih životinja. Pored toga na ostrvu se gaji kokosova palma i šećerna trska. Ima razvijen ribolov i na njemu postoje nalazište ruda mangana, hroma i žive. Seljalands Foss. Ovo su najpoznatiji vodopadi na Islandu i smatraju se za jedne od najlepših na svetu. Seljalands Foss vodopadi su deo istoimene reke i njihova visina iznosi negde oko 60 metara. Voda potiče iz jednog vulkanskog lečera u blizini, a još zanimljivije od toga je to što se iza vodopada nalazi pećina, iz koje se pruža prelep pogled koji zadivljuje turiste iz celog sveta. Ova prelepa turistička destinacija je veoma pristupačna, jer se nalazi u blizini glavnog puta. Iguasu vodopadi. Ovaj zapanjujući sistem vodopada se nalazi na granici između Argentine i Brazila. Naziv Iguasu potiče iz tamošnjeg domorodačkog jezika i u prevodu znači velika voda. Ova prirodna atrakcija je jedinstvena i izabrana je za jedno od 7 svetskih čuda prirode, a do nje se može doći iz 3 različite države. Ovi neverovatni vodopadi se sastoje od 275 slapova, visoki su od 60 do 82 metra, a dugački 2,7 km. Jezero Moren. Jezero Moren se nalazi u kanadskom nacionalnom parku po imenu Banff. Nastalo je topljenjem glečera sa obližnjih stenovitih planina i nekada se nalazilo na novčanici od 20 kanadskih dolara. Jezero Moren je najslikanija turistička destinacija u Kanadi i svake godine privlači ogroman broj turista. Ukupna površina ovog prelepog jezera iznosi 50 hektara. Salar de Uyuni. Salar de Uyuni je najveća slavna površina na svetu i nalazi se u planinama Andi u Boliviji. Površina ovog neverovatnog čuda prirode pokriva 10.000 km². Ispod slavne površine se nalaze ogromne količine litijuma, magnezijuma, kalijuma i boraksa. Prizor na ovo mesto je toliko kristalno čist i reflektivan da se Salar de Uyuni smatra prirodnim ogledalom. Ovdje ljudi dolaze kako bi gledali zalaske sunca i u nekim prilikama imali osjećaj da šetaju po nebu. Pustinja Namib. Pustinja Namib je velika i prelepa pustinja u jugozapadnoj Africi, a ime Namib u prevodu znači ogromno, što odlično opisuje njenu veličinu jer zauzima površinu od neverovatnih 50.000 km². Iako je ova pustinja gotovo nenastanjena, postoje nekoliko povremenih naselja, a ono što je posebno krasi su velike grupe peščanih dina, koje se svojim visinama dostižu i do 380 metara. U ovoj pustinji se nalazi najviša peščana dina na svetu pod imenom Dina 7, čija visina iznosi 383 metra. Jedini izvor vode u pustinji je magla, koja je zaslužna za veliki broj neobičnih vrsta biljaka i životinja, koje se mogu pronaći samo u ovoj pustinji.